цалдæр боны Дзауы поселочы уагъд цæуынц ерыстæ волейболәй. Уыдон инициаторысты фæсивæды минæвæрттæ әмәсә уадзынц районәй Украинæйы хæстон операцийы фæмард уыцы ләппуты номарынән. Ерыстæ цемедис равзарын куттой районы әппәт сәрҗетәмдәр әмәсәм ләмбенәгәй дарын сәқуз. Фæсивædə дартар турниры хайадисджытæ хистәр карады мәктәдәр әмәсә алчидәр тырны яхи әмбәлунәй равдисыныл. Турниры хайадисджытæ аст командәйы әмә хъазт цæуы тымбылæгон системамæ гæсгæ автомай фæвәрәгүзісті тықчындәрті әмә қатчынығда бәй хурзақчын ырцәузісті. ерыстæ Дзауы районы цæузісті цалдæр боны әмә туқ цәудзән фытчак бінәттәр рамбулыныл. Стәй әрвілқат күдвәй автомай Кæронбæттәны призертә әмә хайадисджытæ хурзақчын ырцәузісті грамотата әмә кубуктәй. Чет қотелегина кодотылали информацион равахт абул.